Merci, nous sommes le 16 décembre ni breaking 2024. news rero Nous ni sommes amakuru précisément atugezeho muri uyu mugoroba Bichumbiri. aho Comme vous le savez, la M23 coalition gouvernementale a attaqué nos yerekanye forces. ibikoresho bimwe na Ils ont pris bimwe la poudre ndetse d'escarpette. uyu mubona mu mashusho Ils ont ni fui. Colonel Willy Alors, Ngoma le commandant aho en place yerekana ibikoresho bitandukanye byasizwe n'abasirikare ba FARDC ndetse bakaba babashije kwirukanka bimwe bakabitwika ndetse ibindi bigasigara kuko birukanse kibuno mpamaguru ntacyo batwaye. Ni igisirikare rero cya 23 kuri kubibona kiri kugenda gikusanya bimwe mu bikoresho bitandukanye, ibikoresho biremereye ndetse bimwe na bimwe bavuze yuko izi ari sample bari kwerekana ko ibikoresho bindi byinshi bagenda babibereka vuba na vuba mugenda mubibona mu mashusho yabo. Ni ibikoresho rero birimo intwaro zigaragara nk'uko bagiye kugenda babyivugira mu mashusho. Ni intwaro bigaragara ko zikomeye za FARDC yaguze. Tubibutsa ko M23 yakomeje gutangaza ko intwaro akenshi ikoresha ari ibyo ihabwa n'ubundi n'igisirikare cya FARDC, mu gihe Kongo yo yakomeje ivuga yuko iyi M23 ari coquille vide ndetse igatangaza ko harwana abanyarwanda, ariko M23 yo ikomeza ivuga yuko nta gihugu kindi kiyiri inyuma cyangwa se kiyifasha uretse M23 ubwayo, ndetse ibikoresho ivuga ko ibikura ku gisirikare cya FARDC ibyinshi ari byo baba bari kurwanisha ku rugamba, babona bagiye kubanesha bakabisiga bakirukanka. Ibyo ngibyo rero nibyo bikoresho M23 irekipera cyangwa se yifata ikabigumana ndetse bikayifasha gukomeza imirwano yayo. Twibutsa ko rero iyi ni The Quick Times News, nakagaruka nta kintu usabwa uretse kureba hanze subscribe maze tukaba tubana 5 kuri 5 mu makuru nk'aya ngaya. Tunataka swali tatu. Usiogope. Tunapendelea sana. Swali tatu. Swali tatu. Jambo kwa wote. Yeni na ulizo moja. Ulizo yangu ni hili. Hii population hata iku inacheka hivi inawoka. Inawoka. Juu ya nini? Juu ya kitu mwa ambao mumegusia ya kusema tusisitakane. Mumekigusia ndiyo population imesikia. Lakini yenye mimi nataka kuambia kwa message, zina ya Mungu haikutoka kama watu mbili, mulitoka kama mtu mmoja. Seke ile mapendo yenye mumesema mnatuletea mapendo idumu. Ikadumu, tutaendelea kuchungana. Mumesema tuingie kwenye mugini, kwenye tutakutana ule ambaye ni bandi. Tunawaambia tulipenda tujue bandi ni wa aina gani. Umeeleza uzalendo na soda wa FARDC. Merci, tumesikia. Ingine yenye mimi nataka ongeza, huko maneno mengi yenye nasemekaka juu yenu. Banasemaka mkiingia mumugini kazi yenu ni kuingilia watu na kubachinja. Lakini mumaseni yenu sisikie ile neno. Sasa venye wako nje ya mugini, mutupatie message, tuwaite message gani? Merci. Okay, tuelewane. Ameuliza swali nzuri sana tena
tunamshukuru mzee wetu, ametetea wengi. Amesema yale ambayo wengi walikuwa wanaogopa kusema, si ndio? Mzee, asante sana. Kwa kweli ametusaidia sisi na amesaidia raia, sababu amesema mambo ambayo watu walikuwa wanaogopa kusema. Amewaambia watu wapendane na hii upendo idumu. Tumewaambia vijana ambao wako tayari kuja kusaidiana na sisi wakuje wajifunze jinsi ya kuchunga amani, jinsi ya kuchunga raia, alafu warudi wachunge wazazi wao. Sijue kama watoto wetu wakishindwa kutuchunga, nani atatuchunga? Pamoja tunaweza kubadilisha mambo na amani inakuwa ya kudumu. Kwa kweli watu wamezungumza mengi sana kuhusu sisi. Si wamewaambia kunakuja Wanyarwanda, kunakuja. Sasa mmetuona tuko Wanyarwanda? Si ndio kisi walikuwa wanasema? Lakini sasa mmeona kweli. Walisema tunaingiaka manyumba kuchinja watu. Tumeshaingia manyumba kuchinja watu? Kuna watu tumeua hapa? Aha. Inamaanisha huko ile mambo wanasema kutuchafua tu, lakini watoto wenu tumekuja kuleta amani pamoja na nyinyi. Tumesema mkiona mabandi wale majambazi mtueleze, lakini pia tunaelewa kama katikati ya wale watoto ambao walikuwa wanafanya kuwa wazalendo na wale ambao walikuwa kwa FRDC, kunawezekana kuwe ndani wadogo wetu, inawezekana kuwe ndani watoto wenu. Kwa sasa wakati hawajaleta usalama mdogo kwa mgini, nafikiri haijakuwa shida. Cha muhimu wale ambao wanataka kuja walikuwa kwa FRDC, walikuwa kwa wazalendo, muambie viongozi wenye wako karibu, kama wale vijana wamekuja, wenye wanataka kuingia kwa jeshi, tutawafundisha waingie kwa jeshi, wenye wanataka kubaki kwa mwingine, wabaki kwa mwingine na usalama bila mtu kuwazuru, lakini mkuwe mumejulisha kusudi kesho wasiwazie ni mtu ameingia kuzorotesha usalama. Watu wameingia kwa mambo mengi yenye hatuwezi kurudilia. Wamoja waliingia kwa wazalendo, wengine walienda hata kwa FDLR, wengine walienda kwa Codeco, wengine walienda kwa FRDC, na hao tunawaita majambazi. Lakini wakirudi, sasa tutakataza watoto kurudi nyumbani kwao? Haiwezekani. Hata mtoto akifanya kosa, mtoto wake akifanya kosa, unamtupaka, unamkatalaka asikuwe tena mtoto wako. Ni watoto wetu, ni wadogo zetu. Ni kinachotuomba sisi kuwaongoza peke yake, kuambia mambo yamebadilika, mambo ya ujambazi hapa imeisha, mambo ya kunyanyasa imeisha. Hivi unataka rudia kwa mwingine, kuja, lakini muharibu viongozi. Mimi nimerudi kwa mwingine, nilikuwa askari au nilikuwa wazalendo, lakini nimeacha na kuja kukaa kama raia. Hakuna shida. Na yule ambaye anataka kuendelea kazi ya kijeshi, naye atasema tunampeleka kwa jeshi. Hapo mumetosheka? Na ile mambo ya kuchongeana kama jinsi tumesema, kwanza kuchongeana juu mko na makonflikt fulani, huyu anachongea huyu na huyu anachongea huyu, vile hatuitaki. Tunataka tujenge usalama pamoja. Wenye wako tayari kutumika pamoja na sisi, kuleta usalama pamoja na sisi, kuingia kwa jeshi, tutaweka mtu mmoja pale pale awaandike. Tunaweza kuenda nao leo au kesho, waende waanze kidogo, muone wako wanafanya usalama hapa.
Nafikiri ndio ile mzee aliuliza, mwende mtie roho pamoja. Ikiwa shida muone jeshi yenye iko. Wakwenda Goma wanaweza kuenda Goma. Hatuna shida. Njia iko kwa Kibumba, tutakuwa tungazi tunafunga, tutafungua kabisa, utaendelea. Hakuna shida. Hakuna restriction, hakuna mambo ya kunyanyasa watu. Ukiona shida msinyamaze, uje mtuambie. Sasa mlikuwa mnaogopa watu wanazungumza aseme ikikuja tutachinja watu. Mfanye comparison. Wenye simuko wote simuko na wandugu Vichumbi? Ndio. Simuko na wandugu Kiwanja? Ndio. Mkompare maisha ya Kanyabayonga mbele tufike na maisha ya Kiwanja na Vichumbi. Wapi ndio wanaishi kwa usalama? Nafikiri hiyo kazi tunafanya Kiwanja na Vichumbi tutaifanya hapa mara 10. Mkaji wa Kanyabayonga, mimi niko mkaji wa Kibirizi, ila ninataka kutetea wandugu yangu na wamama yangu na wadada yangu. Sisi tumeshapondekania kwenye mji wa Kanyabayonga, ili chakula ni vigumu kwetu. Ya muhimu tungeomba wazee watuhudumie tupate njia, turudishe watoto kwenye maeneo yetu. Ameuliza vizuri, amesema anatafuta njia ya kurudia kwao Kibirizi, na wakandokando ya hii mjini wenye walikimbia wote wako uhuru kurudia mjini yao. Unaelewana? Tangia saa hii njia inafungulika, wakurudia Kibirizi warudie, wakurudia Vichumbi warudie, hakuna shida. Asante. Wakaaji wa kwenda Goma, sisi tunahuduria Kibumba. Njia iko wazi kufika kutoka hapa mpaka Kibumba, mnaweza enda, hakuna shida. Na watu wanja mnapata enda. Nirudie nani tena? Kwenye M23 tunadhibiti. Muko tayari kupatembea saa zote. Jambo wa ndugu wa Kanyabayonga, niko na ulizo mbili vrema, kama msikie njoo ulize niko nazo hapa. Ulizo ya kwanza ni kusema sie kome bakongomani tulishaka nyanyasika na banatuambia ke banatuletea guvernema tuseme ya mupya. Kisha ile guvernema ya mupya inaomba tujisikie, tujisandire tuko huru. Tumieni kwa hapa niko papa mkubwa lakini na karte sina. Hapa njoo banatuambia njoo kichwa. Kama njoo kichwa, hapo banakia nyuma hapo kunakuwa madepartema. Ila ni departema mnakia kama njoo ba local space. Zamani siko pale kwa yake ile maanini sikumbuke, balikuwa Kiwanja. Bajikutana mwizi banakukamata kwako ni watu, banakupikiza mpaka kunyumba. Ile madisparition vraiment hatupendi tuisikie. Juu tukisikia hapa nduko yenyewe mnaona bataenda batabatoka pole pole. Lakini tunataka tuulize watu wa mbele. Lakini Joy tuko hapa, dolari inapanda. Tulikuwa mbele kidogo hapo tunaujisha saki ya bunga dolari ya dolari 12. Leo humu banaje kusema ukika damu dolari 10 hatufiki. Kisha utatosha tuka muzigo, sisi tunatembeaka tuko bakongomani. Mkongo wote
napasha tembea. Nikifika Mwantra Kanyabayonga, pale kuko namna sawa, sio kama njoo rompo, sio kama njoo declaration. Kabisa munyu hivi ninabeba, kusema nipelekea hata bandugu kule bazazi na declare. Bandugu, mtuangalilie huruma, tunateseka, tutaweza na kusomesha watoto. Ni ile uongozi mbaya. Nikusema kutoka hapa hakuna mwenyewe atalipisha kisamunyu yake. Mko na ruhusa ya kwenda na kisamunyu yako, hakuna mwenye atatia bariere. Tangia sahi kama mko na kisamunyu, kama mko na mfuko moya, tia kumoto, tia kukinga, kuna mwenye atakushimamisha. Nadhani hii chipu njoo hii. Sawa, asante. Hii ya karte afanye kunasema. Twende ya karte. Ya karte ni kusema sisi kwenye tunadhibiti. Bado hatuatia makarte, mko na ruhusa ya kutembea. Tunaelewana? Kwenye M23 na dhibiti. Mko na ruhusa ya kutembea. Siku yetu tutatia makarte mtajulishwa. Lakini mpaka saa hii kutembea mko uhuru. Okay. Alizungumzia pia juu ya to ya dolari. Uelewane. Hii dolari nayo sijui inaleta maisha kuwa magumu. Hii dolari ndio inatutesa kupandisha hata bei ya chakula. Ndio maana tuliwaomba tuweke nguvu pamoja. Mambo yenye hayaendeke pamoja tuyakosoe. Hata hiyo dolari si watu ndio wanawekaka tu. Tukiweka nguvu pamoja, kesho tutasema hii to sasa itoke kule ikue chini. Lakini tuvisikilizane, tukue tumetumika pamoja. Kama hatukutumika pamoja, na to hatutaweza kuishusha. Lakini tukichukuliana, tunakaa pamoja, nato itashuka na chakula itakuwa mingi na watu wataishi vizuri. Asante. Okay, tunamaliza pale. Message ya mwisho. Mwambia pale watu yote walikimbia. Wafanye nini? Wafanye nini? Niko nateseka bure na ile baka. Ya kungoya kopo moya maraki na mchele. Ile gouvernement wasaidia tena kitu moya. Makuye ujenge Kanyabayonga sisi wote pamoja. Haiko vile. Pastor iko hapi akwetuombee. Wajambazi wamekimbia wangali kando kando. Wanaweza lumiza population, msubiri kwanza kidogo.
nyuma ya muda kidogo tutawashidia kitu mtakuwa mnatembea, lakini saa hii mambo ya usiku muyache. Mwambie population kinachua mnatoka hapa mnaenda Butembo na kando kando, waambie wakuwe tayari wasipokee ile mabandi ya FARDC kwa muda kidogo tutapafika. Waambie wakuwe makini kwa wale wabandi wasiwanyanyase. Kwa muda kidogo tuko nafika Butembo, nafasi nyingine kwa ile eneo. Asante sana na Mungu awalinde, kazi njema. Wewe pasera maliza na maombi. Tunaacha raia wote mikononi mwako. Tukizunguka moto ukileta usalama mahali pote, ili taifa lako lijaliwe amani na furaha inayotoka kwako. Wewe unaishi utawala na kupenda Mungu milele na milele. Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.